Kako izgleda prekrasno, rahlo, organsko tlo? Evo ga ovdje. Nalazim se na jednoj gredici na biovrtu. Ovo što možete vidjeti, ovo je pomalčirana gredica. Preko ljeta smo malčirali i ima jedan dobar sloj malča, gdje se evo ovdje ispod, inače suša je. Kiša nije pala prilično dugo, ali nevjerojatno ovdje ispod zemlja je prekrasna i vlažna i rahla. Ali evo ono što je još zanimljivije i što vam želim pokazati, vidite ovo tu. Ovo je odljevak gliste ili gujavice. Ovo je znak zapravo da imam odlične radnike u tlu i da rade odličnu stvar, a to je jedu organsku materiju, gutaju ju, a onda, znači kako prolaze kroz zemlju, kako jedu i organsku materiju, tako gutaju sve to skupa i na kraju glista ovo izbacuje. Ovo je bomba dobrih organskih sastojaka, ovo je odlično gnojivo. A pogledajte, dok vidimo ovdje baš urisnica smeta, ali točno možete vidjeti znači koliko je zapravo velika aktivnost ovih glista i koliko rade odličnu stvar. Evo još malo, pogledajte vi ovo. Ovo je zapravo površina jedne gredice i ovo je odljevak na odljevak gliste. Koliko su odlično napravile svoj posao, a koliko to znači zapravo da je ispod tlo prekrasno, rahlo, prepuno kanala i da je obogaćeno humusom.